les multiples attaques que l'AFC et M23 continuent à perpétrer en dépit des accords de Doha et de Washington. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que tous les jours, la coalition AFC M23 continue d'attaquer les positions des forces armées malgré la signature des accords et malgré l'exigence de cessation des hostilités. Et cette attitude, va en guerre, expose nos populations aux alliés de la guerre. Ni ku bijyanye rero no kuvogera inshuro nyinshi amasezerano yo guhagarika imirwano mu bikorwa bikomeje gukorwa n'uruhande rwa FCM 23. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Sylvain Ekenge ati nubwo amasezerano ya Doha na Washington yasimwe ndetse hakaba hari n'umwanzuro uhamye wo guhagarika imirwano, atariko kandi ihuriro AFCM 23 rikomeje gutera buri munsi ibirindiro bya FARDC. Ati izi ntambara z'urudaca zirashyira abaturage bacu mu kaga gakomeye k'intambara idashira mu burasirazuba kandi intambara ikomeje gukorwa ku bushake. FARDC ikaba yamagana mu buryo bukomeye cyane ibi bikorwa byo kurenga ku masezerano n'iyo myitwarire igamije gukomeza gushyira imbere intambara. Ati turahamagarira kandi byihutirwa mu buryo budasanzwe abanyamerika n'abanyakatari ko bakomeza gushyira imbere ibiganiro no gufata ingamba zikakaye zako kanya kugira ngo bahane bihanukiriye uyu mutwe wa M23 ukomeje kurenga ku masezerano cyangwa se uyu mutwe ukomeje gutuma amasezerano atubahirizwa. Ni mu gihe ibi bikorwa byo gutera bikomeje, FARDC nayo yamaze gufata izindi ngamba zikomeye zo kwirwanaho no kurinda teritwari z'igihugu, ni mu rwego rwo kugira ngo bakingire abaturage. Ati andi makuru azatangazwa mu minsi iri imbere. Naho rero ku kibazo cy'ifatwa ry'abasirikare bakuru n'abandi ba ofisiye bo ku rwego rwo hejuru, ati ni kubirebana rero n'ifatwa ry'abo basirikare bakuru n'abandi ba ofisiye, ni mu minsi yashize ibintu byaravuzwe cyane n'imiryango itegamiye kuri leta, mwabyumvise mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, aho mwakomeje kugenda mubona ko benshi bagiye batabwa muri yombi. Ni muri urwo rwego FARDC irongera kwemeza ko ari byo koko hari aba ofisiye benshi bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane cyane bijyanye n'umutekano w'igihugu. Ibi bikorwa byose bikurikije amategeko uko abiteganya, ni mu rwego rwo gukora iperereza ryimbitse. Igihe kibazwa cyabo ni mu gihe kizaba cyageze kandi ku bushake bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare nk'uko biteganywa n'amategeko, muzamenya byinshi bijyanye n'ibyaha bakoze hashingiwe ku buryo dosiye yabo ifite uruhuri runini cyane rw'amakuru menshi y'umutekano. Iperereza riracyakomeje kandi rirajyana rwose n'igihe cyose rero cyo kongera kugaragaza ibisabwa mu buryo bwubahirije amategeko n'ikimenyekana. FARDC izagaruka hano imbere y'abanyamakuru ibagezeho amakuru arambuye ku bijyanye n'abo basirikare yitabwa muri yombi ryabo ndetse n'ibyaha bitandukanye bakoze. Uretse kandi ibihuha byakwirakwiriye, aba ofisiye ntabwo bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bari mu ngabo mu buryo bwa nyabwo kandi bafunzwe mu buryo bujyanye n'amategeko. Imibereho yabo ikomeje kubahirizwa. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu CNDH yarabasuye kandi itanga ubuhamya bw'ukuntu babayeho. Ni uburyo rwose bugaragaza ko bafunzwe mu buryo bujyana n'amatangazo cyangwa se ibyemezo bya FARDC. FARDC irongera kwemeza ko izi ngamba zose zemewe n'amategeko kandi birajyana n'uburemere bw'ibyaha bakekwaho. Usibye n'ibyo, FARDC izakomeza kubahiriza uburenganzira bwabo bireba. Nta kibazo kijyanye wenda no guhungabanya umutekano wabo cyangwa se kubafata nabi. Ibintu byose byajyanye n'amategeko ya nyayo. Ingabo za FARDC zizagumana umuhate wo gucunga neza cyangwa se gukomeza gukora mu buryo bwa kinyamwuga, ni mu nzego zayo, no kurinda ubusugire bw'igihugu, ni mu nzira zo kubahiriza amategeko y'imiyoborere myiza. Il va prendre la parole pour vous parler à ce sujet. 3. Les arrestations opérées et ces détentions
ne sont pas irrégulières et n'énervent pas la loi et le droit. Tous ces officiers ont tous été interpellés conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. uwo rero ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Sylvain Ekenge Bomusa Fomo Ekoko yagarukaga ku bibazo bibiri by'ingenzi bikomeje kwibazwaho cyangwa se kugarukaho cyane mu bitangazamakuru. Hari ikibazo cyo ku rugamba uko byifashe, icyo mu kanya kashize nari nakigarutseho ubwo nakugezagaho updates ku rugamba, niyo mpamvu byo nabitindaho, ahubwo ngiye kugaruka ku kijyanye n'abasirikare bakuru ba FARDC benshi batawe muri yombi. Aha rero tugiye kuba tubiva imuzi n'umuzingo kuko ni ikiganiro n'abanyamakuru maze igihe kirekire. Bimwe mu by'ingenzi rero nibyo tugiye kuba tugarukaho, ariko nanone bijyana nuko gufunga abasirikare bakuru ba FARDC. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bw'ingabo FARDC bwemeje ko abasirikare bakuru n'abandi baofisiye bakomeye benshi batawe muri yombi mu mezi make cyane ashize, bakaba rero bari mu bihe by'iperereza ryimbitse ni ku byaha byerekeye umutekano w'igihugu. Ni inkuru rero yatangajwe n'umuvugizi w'ingabo Major Sylvain Ekenge wanatangiye ukurikira kamwe mu duce yagarukaga ku bijyanye n'abo basirikare. Ni mu kiganiro ariko nanone cyabaye kuri uyu wa gatandatu i Kinshasa, ndetse rero icyo gihe bakaba banagarutse ku bijyanye n'uko umutekano w'igihugu uhagaze, bijyanye n'uburenganzira bw'abo basirikare bafunzwe, bemeza ko bijyana n'amategeko. Ikindi kandi ngo umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu warabasuye basanga rwose bameze neza. Ayo ni amakuru yatangaje. Ni mu gihe ubundi Kinshasa inkuru zavugaga ko bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse rwose ko bakomeje gukorerwa iyicarubozo n'ibindi. Major General Sylvain Ekenge yatangaje ko hari abagenerali n'abandi ba ofisiye bakuru benshi bafunzwe, iperereza rikaba rigikomeje, barimo gukorerwa amadosiye n'ibikorwa bikomeye cyane bijyana n'uko ngo baba baribasiriye umutekano w'igihugu. Ni mu gihe ayo maperereza yarangiye, dosiye zabo zizagezwa mu bushinjacyaha bwa gisirikare, ubundi urubanza rwabo rutangire, kandi bakavuga ko bazakomeza gutangariza abanyagihugu ibijyanye n'ayo makuru ajyanye no guhungabanya umutekano cyangwa se n'ibyo byaha bakoze. Igihe rero ngo bafunzwe cyangwa se ni mu gihe bari mu magereza, ngo bafunze mu buryo bujyanye n'amategeko bose, kandi ngo bari mu magereza ajyanye n'amategeko cyangwa se bafungiye ahantu hubahirijwe amategeko. Bibaye mu gihe mu gisirikare hakomeje kuvugwamo ibibazo bikomeye cyane bijyana rero n'uburiganya, amakimbirane yo mu nzego z'ubuyobozi, ibirego by'ubuhemu ndetse n'ibindi bikorwa bifatwa nk'amakosa akomeye. Ni mu rwego rwo gukuraho impuha zari zikomeje kugenda zivugwa na benshi, bamwe bavuga ko bashimuswe, abandi ko bafungiye ahantu hatazwi, abandi bakavuga ibikorwa bitandukanye bijyanye n'uko bafunze. Umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu CNDH uyu wayoboye itsinda ryasuye abo basirikare, perezida w'uyu mutwe yitwa Paul Nsabu yagize ati, twasanze rwose ari bazima, nta kibazo na gito bafite, nta wapfuye, nta washimuswe, bari mu ubuzima bwiza kurusha ahubwo nubwo izindi mfungwa zifungiye mu magereza atandukanye nka Makara cyangwa se Ndoro babayemo. Baragira rwose uburenganzira bwo gusurwa, abana babo barabasura n'abagore babo, uburenganzira rwose buruzuye, nta kibazo na gito. Baherutse rwose no kwishimira intsinzi ya Leopold. Ibi rero biragaragaza neza ko rwose nta kibazo bafite kuba bashobora no kwishimira intsinzi y'igihugu. Ibyo ngibyo hari andi magereza badashobora kuba babibona. Nsapu yakomeje agira ati, twabasanganye rwose ubuzima bwiza, twaganiriye nabo baradusetsa, ubona ko babayeho neza, nta kibazo bafite, nubwo ari abasirikare bakuru bumva ko wenda ubuzima bari babayemo bwahindutse, ariko kandi ubona ko bashikamye muri gereza bafungiyemo, twavuga ko nta kibazo na gito bafite. Ni kubw'umutekano rero ngo gusura kwabo ngo byakomeje kugenda bigorana. Ibyo byatangajwe mbere n'umuryango cyangwa se abagize imiryango yabo, ati kuko hari amakuru y'uko ibyago by'umutekano bishobora kuba byabagerwaho. Ibyo byatangajwe n'umuryango wabo cyangwa se abagize imiryango yabo, ariko kandi uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu watangaje ko abagore babo bemerewe kongera kubasura ni nyuma y'uko inzego z'umutekano zemeje ibyaha bakoze. Ati izi ngamba zafashwe mu rwego rwo kubungabunga uburenganzira bwabo
n'ibyifuzo by'imiryango yabo. Niyo mpamvu rero twabaretse kugira ngo imiryango yabo ibasure, kandi biragaragara ko n'abandi bo mu miryango yabo bemerewe kubasura nk'abana babo. Aba ni abayobozi ba FARDC bakomeje babyemeza. Naho rero uyu muryango CNDH ukavuga ko iperereza rigikomeje, imanza z'abasirikare bashinjwa ibijyanye no kugambanira igihugu ngo nabwo amaperereza aracyakomeje. Bakavuga ko bazakurikiranwa n'inkiko za gisirikare mu minsi iri imbere. Uyu muryango ngo uzajya ukurikiranira hafi ibijyanye n'imanza zabo, uko bafunze ndetse n'ibindi, kugira ngo ujye ukomeza gutangaza raporo uti turacyategereje ko imanza zabo zitangira, ariko nanone tuzakomeza gukurikiranira hafi uko uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Izi mpungenge ziravugwa mu gisirikare ni mu gihe FARDC irimo gusabwa ku rwego mpuzamahanga gukemura ibibazo by'imbere birimo ruswa n'icengezamatwara. Hari amakuru y'ibitero akomeje kugenda avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikavugwa ko bamwe muri abo basirikare bafunze ko bagiye batanga amakuru. Aha kandi birajyana na Generali Masunzu, dore ko uyu nawe ni umwe muri abo baofisiye turi kugarukaho ufunze, ndetse banatangaje ko bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ubwo uyu muryango wabinyomoje, ariko igisirikare cya FARDC cyemeje ko batawe muri yombi. Hari impungenge ko bamwe muri abo basirikare bashobora kuba bafite rero uruhare mu migambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu, gutanga amakuru y'ubutasi ku mwanzi ndetse no gufatanya n'uwo mwanzi, ubwo baba bavuga inyeshyamba za FCM 23. Tugana ku musozo rero w'iyi nkuru, ni inkuru y'ifatwa ry'abasirikare ba FARDC yari ikomeje kugenda ivugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyayemeje koko barafunze. Hanyuma rero ibijyanye n'uko bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, uyu muryango CNDH ukemeza ko abasirikare bose ari bazima, bari mu mibereho myiza kandi yemewe, bazakomeza gukurikiranwa mu buryo bwubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Dosiye zabo ziracyatunganywa n'amaperereza aracyakomeje. Mu minsi iri imbere rero bikazashyikirizwa ubushinjacyaha, nabwo imanza zabo zizatangira. Ariko kugeza ubu abagore babo bemerewe kubasura ndetse na bamwe mu bagize imiryango yabo ya hafi. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, 5 kuri 5 turakomeza kubana nk'ibisanzwe.